هسرین شیخ جبو خباته که درباره شیخ عبدالرحیم بری شیخ سعید دا دما که به نبیوی که عبدالصامت bilgin re hevdîtin çêkir di dereke axaftinê de kir û nekir nekaribû hêsirên xwe bigirta bi kelogirî got bavê min qet bavê xwe nedîtiye tim bi girî behsa bavê xwe dikir Mesela bavê min rehmetî bavê xwe nedî الولاد غيري وخطاب الرقصة بما وحسرتنا يزد يدورا بسملي كثرة دربي سبي جارا بشير يقول عمري قبري مرافع وسبي الرحيمي حاجي محمد مزدي سليماني عبد القادر كيكو فسعد الدلما di sala 1933 da li gundê Koçkê leşker ku dora mala wî dipêçin û dixwazin Şêx Abdurrahîm bigirin malbat ji şêx dixwazin ku bila bireve xwe nede dest. Ji ber ku birayê mezin Şêx Saîd jî 8 sal berê tê girtin û peyra tê darda kirin. Şêx ji malbatê re dibêje aram bin û bi xwînsarî destmêjê digire û gohê wî li alî malê ye. Hevjîna wî du welidê. Zane ku riya derdikevê riyeke bêveger e. Dixwaze dilê xwe rehet bike ka hela jê ra çi dibe. Navika zarê bi guzanê wî pê rûdana xwe çê dike jê dikin. Pêçekê didin Hamêza Şêx. Şêx ji bo bextê wî dua dike û bi du hêsran di gohê wî de bi navê Feyzî sê caran bang dike. Dengê girî tê birîn û Şêx ji malê derdê. Gulle dibarin lê nagihîjin bayê bavê Feyzî. Dema ku şêx nagirin malbatê mişex dikin. Dora şêx roj bi roj dengav dibe ew jî bêçare derbasî binxetê dibe. Di bîstê tîrmeha sala 1937 da dema ku ji bo piştgiriya serhildana Dêrsimê bi tevî 17 hevalên xwe vedigere welat bi îxanetê li deşta Bismilê koma wan tê qetil kirin. Leşker meytê şêx nabînin. Hefteyekî şûn da gundî dibînin û wî dispêrin axê. Lê dema ku haja rayedaran çêdibe ji bo cihê veşartine nebe türbe tên û gora wî belav dikin. Ji ber vê bêhurmetiyê ji gundê dervişiyeyê bîra bi navê Lamiya pir berxwe dikeve. Her roj her pênc bizinên xwe bi mena cêrandinê dibe heman derê û ji bo dewsa gora şêx winda nebe rojê gevrekî datîne şûna gorê. û nêt dike ku dema bizinên wê zan yê ketikên wan birfoşe û pê gora şêx bide çêkirin. Nêta wê digire her pênc bizin jî wê salê cêwî dizîn. Ketikek eş dibe nehêndin dirfoşe û pê tirba şêx çê dike. سوالا وفرار معكم أجمل كيوان الشميد الرجال قريم اللذان السمتا زيارتي كسكي مني خذاني خيراتني نجابك بخير بشين السيد خان وسيد فقرا بمالا بابي وشرتين وباري رومي باركي قرانا ملتي بسم الله ملتكي خاين الزبدا على الدشتاز اللي بالسرشي عبد الرحيم وسلحدي وراكن رجا قيامتي Em niha jî ji malbata Şêx Abdurrahîm xeberdin. Malbata şêx encaq 16 salan şûn da ji mişextiyê vedigerin welat.
فیزی کوره وی دخوینه و دبه ماموسته. هلبجارتنا د سال 1969 دا لعلازیزه د پارتیا تیپه دا دبه نامزتی مبوستیه. لی دما که بزمام وی علی رضا سبتی اوغلی جی د پارتیا آپی دا دبه نامزت تیپ دوسا فیزی دگوهرینه. او فیزی جی عاجز دبه و نامزتی آخو شوما دکشینه. چنده که بری داربه لشکری 12 ایلونه وک گریننده پرورده باجر تاینا فیزی درد دیرسمی. والی که دخوازه گلک ماموستین جدیرسمی مشخت بکه فیزی بیلگین خود دبر ناهیله. دبیجه هون کوان بشینن و هن باجارن بچوینه یم بین کشتنه از ناکوین بن وی گنهی و امزه ناکه. اف پر زورا والید چه و حیفا وی جه فیزی بیلگین دردخه و جاره وی مشختی پنرباشیا قیسریت که. ده سالا 1987 دا دمکی تیگرتن. ده سالا 1993 دا لناوین دا ارغانیه به ایریشه که کنترا گرام بریندارده به و دو گله حیاداوی عمروی ده گفته داده مینن. دوباره بونا دیرو که راست هاتنه گلو نه وسانه. ده هلبجارتنین 2014 دا عبدالصامد بیلگین نبی شیخ عبدالرحیم لپیرانه وک شاردار ده هلبجارتنه. لی ده 13 سباتا 2017 دا جپیویره تیگرتن و دوسوی قایوم تی آویتن. دیروکا 13 سباته بالکشه. ده 13 سباتا 1925 دا قالکوی شیخ عبدالرحیم گلا دستبیکی یا سرهدانا شیخ سعید لپیرانی تقاندی. عبدالسمات بیلگین جپی پیوره گرتنه تی دارزاندن و دانشینا وی اولین جی ده 29 حزیرانی دا چید به. 29 حزیرانی جی روژا سالوگرا داردا کرنا شیخ سعید.